le mosegare ke gore ga ba tšee nnete ba ebie tafoleng gore ba kgone go khutša thušo ya maleba ka baka la gore go go botša nnete ge e ka ba o motheletši wa lenanego le ebile o molatedi wa lona o hlo o ikwa gore batho ga ba bolele nnete tše dingwe tša dinnete re di hwetša ge ntše re ba botšiša dipotšišo re hwetše nnete nako e šetše e ile re seke ra tseba rena ke thušo ye e feng re tshwantse re ba fe yona jwale ke tlo tla ka mo go wena mongaka nnete fela tafoleng o seke wa tšhaba motho ka gone molato dithapo ke tšeo kgoši yaka a ko leboge Mr. Kakapa Mr. Kakapa ka kwa gae re ne bothata bo serious nna ke motho e le gore a ke nwe madila banna ba babedi ba ba dutšego mo pele ga lena ke re bona ka kwa ntle a re tsoga Mr. Kakapa re hwetša gore o senyegile monne o kgweleola ke bana ba motho mara ba tsabana and go tsabana ga gona ba go batšana ntho e nkwiša bohloko ba go batšana o mogolo o lwale o monyane o totshwarela golo mogolo o mogolo o ntšha o monyane madi and so a go le ka mokgwa re rana mola le mokgekolo ra palla and tše dingwe tše le gore ya direga ka mola motseng ola re sokola thata mo dijong re kgone go reka bopi bo le gore ke 25 or 50 re reke le dišeba tšeo le bopi bo re 4 a le re bona re le so le bana ba babedi so bopi bo ba 50 or 25 a fetše even 3 weeks re reka dišeba le mme ke 2021 papa ka wa latela yena a bajwa le yena ka di 28 tša March a hlokofala yena go hlokofala ga gage o hlokofaletše ka mo jarateng o ba jwitše a bajwa 2 days fela a bajwa matšatši a mantši cause o thomile mmerekong e labone a hlakahlakana freita ga tšhelete ga ya tsena ka tsoma transport ka mtša ka miša gae fihla gae Saturday ra hlomsare ka moka a le right marafo bolela fo fafahlannoši a go tlo sala Sontaga papa ke ga thoma wane a le ka kamoreng ya ga hlobola diaparo a šala le so a hlobola diaparo and o a rasa o tia mabati o kokota mabati mme o mo gausi le nna o a kwa re go nne le lešata le le diregago wa ntsoša a ntsoša re tsa mo hlola papa kwa kamoreng ka nle motswaleletše nna ke a tsena ka kamoreng ke mokgwetša ka mokgwa ke a thuša go motswalela o rabe right ke a motswalela ke mokhelela monyako ke a boela ko tsena ka kamoreng ke a robala go ya go bo 3 ao a ke robetše go a thoma gape ke a ko nga re mafesteranya go thubega mosadi wa ntsoše re phela gape ka kwa go hlagahlana ke a ka pela le mosadi wa tla flamola re dula ka mo 10 room ke a motswalela gape o sa šetše ka mokgole ke a mothiba re dula ka 10 room a re dula ka mo 10 room o rela mme mo kgausi le nna gore makoti ke kgopela mphegeletše toilet and nako ne šetile ka bo past 3 to 4 wa mofegeletše a fihla ema monyakong wa ka khiši toilet kwa kgolenyana wa ema papa ka wa tsamaya o tsena ka toilet a fetšo ithuša ka toilet a tšwa a etšwa potologa toilet ka morago a sepela le ba mo mohlhareng ya diphopo e mebedi a fihla mo mohlhareng ya diphopo a wa and mme o ba eme monyako a molebeletše a wa a wela fase mme wa ke timatlaka kwa go nna ka 10 room a tla re papa go šola o wele ra tloga ra ketima ra kwa wena re fihla mola re khumana o tšwile madi ka dinko le ka ditsebe go ba gona go fedile ka yena a re mlebelela a wa go padile and go dinga mo molelo gore ka mama ka le sestera ka zang ra hlapišiwa ra fiwa thušo ya sela gona motho re thušitšego so le ka yena papa ka ra mtšea ra mme ya mara zang ra hlapišiwa and dilo tše dirego ka mola gae dilo tše le gore re di kwešiše dijo di fo fela le gona re ile re tsoga frugo nna ke tsoga frugo ka bo 5 ke itšwa ke tsena ka ntlong e kgolo ke ile ke ya ka kitchen ke bula monyako go tšwa maebana mabedi a fofela ka ntle the following weekend Saturday frugo ka bo 7 ka tsena ka ntlong so o a nlatelago o ile a boa madileng o bile sa le nako a kgwetša gore na re sa dutše a fela tsena ka kamoreng ya gage a ka khrumolla dijo a kgwetša bogobe bo ne le menwana bo ngathile ka menwana sešeba se sa feletše menwana re ikwešiše ka moka re tla re lebelela a re tsebe gore menwana ke yang ke ya motho re ke yang and a gona mongwe a ngathile go dijo kane ka moka ntše re le so re feletše e ba se gona mokgekola tshola ne ba le madileng
so ba ile wa bua o ile sa le nako wa nlatelago a re o ja humana dijo tša dingathile ka menwana se sheba se sa feletše e sego gore mohlomongwe o mongwe o ile a fihla a ja tša gage a bona o ka re ga se ya khora ke moka ya go nopelela ba morwarrago aowa ntate ka kapa o mongwe le o mongwe dijo tša ge ba di bea ka mo a robalago ke kwile o re mokgekolo wa geno a tšea go ja a ba beela tsona ka dikamoreng gane o no tsena ka mo kamoreng tša banna ba mr kakapa a gona gore ke yena peago a ka di bea ka mo dining room gore ka kitchen wa kgwetše gore gapa a di gona e tlo ba ntho le gore ya re makatše kana a tshepa ba fihla ba ke ba thola gore ba tsabana ba ka fihla gape ba hlakahlakana ba boa ba tsabana ba baka gore dijo di kae ba sa di bone mola ba tlwaetše gore dijo tša bona di dula ka mo dikamoreng mathomong wa rra ke tloga ke kgopetse gabotse gore ditaba tša gago o di bee ka moka ga tsona di felelele gone lua le ge ke botšiša go tšwelela ya menwana bogobeng mola o se wa e bolela ko ditabeng tša gago ye nngwe ye o ka beng o se wa e bolela ditabeng tša gago e ka ba ye feng ye nngwe le gore a sanka e bolela tabeng a ke gopola gabotse nka re ke ya mmerekong ya go rakiyo mmerekong o raketšweng nna mmereko mr kakapa ai nna ke tsebe ntho ke raketše go mmerekong ke file go bona nna le nna ba ntšea go tshwana le monno ba nkiša officing wa fihla ba mpea ka makgo a madula mo pela gaka ba mpotsa gore monna mmereko wa go fedile re tlatla re go botsa nako re go nyakago a ke botšiša gore ke dirileng a ba bolele ba lebelelana ba mpotse seno dilo ka moka ga tsona tše di le makatšang ka lapeng la gabolena jwale ka bana ba motho le lesong le ile la le ka gore le ka tšwa tšatši le lengwe la ya go no botšiša mohlho mongwe dikerekeng dingakeng baprofeteng kae mr kakapa ko lebo ka mokgomputšago nna ke motho ke auta bona ke lesoko o mogolo mo go bona ke ne le go tswa nna ko hlola ke yela ke kerekeng masanjoneng ko hlola a ba ntšheka ba mpotsa gore ka kwa ga geno ka kwa go ne banyenyana ba geno ba le gore ba go latela ba rata gore ya ditshelo and go tlo dzina mafelelong go tlo tswa stopo motsola o leswiswi go tlo tswa stopo ka mola nkore pele ke iša ka go moroka nke ke tšedi ka mo go banna ba gešo le ya bereka aowa tšhelete go nwa jwala mehle le mehle kapa o kente ngwe lengwe le itšea kae ko go zula nje gono kry na e bokgwetšago le bang rekela ke ditšhomo ba phedišana le rena and then ge le fetša go nwa jwala le bakang awa e no ba ntwana gono ba ka gobane maybe ke telela o mogolo and le gona ka lebaka la gore ke ntelela ke tsebe lena gore a botsekeng o no bona go diega wa rra o ne mabadi mo molomong o ne lebadi mo laphatleng o konkile ke eng mowe ke ena monna beso ka eng ka di-face a ke sa gopola botsere ke eng le bantebela tsena le kgoši madila nke o tlolle microphone o ye mo go monno wa rra batamelanya a di-headset tša di tshweng wa rra o ba o itiela ngwaneno ga kaka o montšhe madi o montšhe dintho ka kapa nna ka leina ke Patrick Petla ke rata o lomeša tse meremi nate ka kapa monna wa sore ke ya motia ko le madila o ne tše dingwanga di bolela mo radio eno wa re a di kgonega monna wa nyatša a mpone nako ke bereka fela ke mmereko wa 2022 ka tla ka dula mo gae a thomo ntelela mpitša ka dihlapa so a se gore ka nna lena iwaleng re no maiwala nna lena ko sa re a direng unroll bona ke ntho rona lena a re qabana gore ba re dijo di a diang o no re a fitlha no kena ka rumo ya ka tepoši jaaka montšha ke re tswa o beagang last tv ya ka e wela wela mofase ka mahlatlatsang ya pšhatlega e wiša ke ena ke ene ke motho wa fa ke re tswa ka morumo ya ka ganela o ba nyakang ka mo rumong ya gago bone kgare bana gona ka magse re ba nyaka kgarebe ya ko magse mapele wena o be o tlile le kgarebe ye e leng ya gago ke le ka morumong and then morwarrago a no tsena ka mo kamoreng a šwahlela ka montšhe mpone a buta ka montšha a tšwela ka ntla thofa monyako wa pakela ke mo gore ka kile ka tlalana ke pelo nna ke tsena tšhike madimediana
a sora ke marata ngwana ge shumara tša direga mo godimo ga ka se tšona ke nwa le ena wala mara a sora tšwa madileng kua se nyara fitlha ko ntlong yena a tšetse bantse tša re ba rena le ena maybe re a lekana ke tsebe wa rra wo monnyane mo go banna ba o tsena ka kamoreng tša bona ba ne le basadi ba bona ka kgangong yakang awa a se kgareba ne ke ngwana wa boreno o tswa go nna mo naganeng na a etile wale ne ke nyako bolela leno lena mapele ke ngwana a bolena wa lekgarebe o be a etetse ga bolena jwale ka kamoreng ya monno o be a nyakang a ne re bolela le tša music re dutšenje alo a re ketšo yago ka re okay re ke nyako bolela le motho go na le monyako re tšhika gona ya suka gona mo o ga botse le lwele le baka kgarebe ya ga bolena re ka mogo o eno ba sowe ka mogo monne a tseno ka gona ka re na ke rekele tša music le ka kamoreng ya sego ke montšha ke re tloga maybe o nagane tša gage yena a ke tsebe ande ntate mere nna ga ke tshwenye motho ka mola nna tla kenya gore motho a ntshwenye monno wa ntshwenye o kgone mpitša a ntšole so and motho gore nna ke mmelega ka mehla kola go ngwa le ko mogolo a le o ne maatla re yena a kgone o dibea le nna so ya kgonega mara wa rra wa tseba gore ka mokgo o betha monno wa geno ka gona o mokokota ka tšo mokokotang ka tšona wa tseba gore o tla mmolaya gona ke a tsa re ke dira phoso ke ra gore e seng phoso wa tseba gore o tla mmolayana o tla mokapa ka selo a wela fase a tlhokofala ya ba gore wena o mmolaile wena wa e tseba tabe gore e tla direga bona mabadi a monno ge o a bona ka mehla mo go wena goreng a pase nna mabadi ela mo sefosong sa monno tsatsi moreng a o re ko wena le nna rona na re qabane ka lona ke le ba le lomo tše jaga tša mo ditlhogong tše a ke tsebe go botse from a tswa go ntshekgala ke tsebe nna ke gona mo mangwe mabadi ba le mosashile ke lona bolega ka lona lomo ke le letlhotseng ko wena mara a mangwe mo iphatleng mo a wa sena mara lena le bona la le go ba bona le wena o budi ka mo go betse mo ile ba execute tsena tse moremi ya nya koloi ona mo madileng mara gale kwa sona bothata ba tse moremi ko go teo ka kwa lapeng lela re ile ra tswa ka kwa ba re go ne le lešata ene ka mola re phela le dilo ka mola se rena fela re lo ka mo awa ra go kgona gore ke bore o etse bošego ke re mpeta ka wa šikia ka re motho a ntšwa ene mola mpetseng gore wang wa se kwešiše so since ba tsone ba tlhokofala mo lapeng lela ba bo ntse o ne lešata ba ntse ba sa phela ile ba tlhokofetse o ntse go le sone a re kuše gore na ntilo ka mo lapeng lela ko gore nebe ba nyaka gore na re latela batswadi ba rena ore motswela ko one o soga botse kare since re thomo dula ka mola a gona nto ya go diriwa ya ga botse ka mola ya wa tseba a ke le dumedišeng ba gešo ra o tama Mr. Mrem kore wa bona go bolela nnete bagala ba gešo lapa ba kgona go le bereka gore le be ka mokgo la ga bolena le leng ka gona mogala bo o kgona bona le ge le ka tswa ditaene la motlogela ka molagae lapa le la le o šala le thubela so lapa le la ga bolena le nyaka thušo kgolo kudu go ya le ka mokgo go leng ka gona nka no le botša gore baloi o ka kry-a ba beile diphoofolo tša bona tša go seleka ka molagae and then ge ba beile diphoofolo tša bona tša go seleka ka molagae diphoofolo tše di tlo tsoša lešata ene ge di fetša go tsoša lešata di nyaka madi a ka gae madi a ka gae a di a nyakang di a tseba reno santse di lweshe bana ba ka gae and then ge ba fetša go lwa and then go tlo tsoga tlhakatlhakano go tlo fetša go etswa madi and then phoofolo e leng ka mogae ya kgona go iphepa ka madi ya ngwana ka mogae ya kgona go dula ya ba gabotse so lapa la mohuto a le ne mahlatse a le ne mebereko a le ne tšwelopele le ne le poela morago ye ntšhi ene le ne dintwa tše dintšhi o ka lebelela bagalabe ba le a bontšha gore le nyaka tšwelopele mara e a gana wapala ba ikwešiša e a gana ene ke ne go dipotšiša gore ka mogolo sokolang ka gona ba ga bo papa go lena ba kae ba re lahlile o ile go hlokofala papa ka awa ba ile re tsele gore ba dula kae diphone tša bona re sane tšona ba changetse diphone number re fo ba gona ka mokgo re bonago re feleletse so ke nna ke katanago ke yago ko le kwako no ke a bereka mme re kwa go tile ba metsi ke reile trucka ke tile ba metsi ke yona tšheletane e le gore a ke e hweditše ke reka se re kgone o ja
ka moka re le so re dutse re gona ka mokgora sokola so le mme o bereka makuleng wa thuša go tša tšheletenyana gore le ena a ntlatše re kgone go ja a re lokiše leina la makula wa rra e no ba dishopong tša bafaladi mosadi o monyetše a ka tšwa ke nyala Mr. Kakapa o dirileng fela kua ga gago ke tšo kokota and then go kokoteng ga gago la dumellana kapa ba bagolo ba dumellana gore a tla dule ga geno ya bana ba dumellana bona le yena ke motho le gore wa tshokolla o foswana le rena gona ka mogo ga ne batswadi kae ga gago ba go bima le bona the same ka mogorelo ka ona jwale mosadi o le bolelang gore be le mmaka o feleditše a robala kae ka tšatši leo nna ka mokgo ke mmono a ke re nna ke qinne ke tsewa ntate Moremi so ke mo hweditše a robetše ka moreng ye nngwe a robetše le ngwana mmangwanaka ke ile nna ka bogolo ba fetšong apana mo ga bona ka tšheka ka hwetša robetše ka tšheka o ka hwetša robetše ka ka kwa kamareng la ka hwetša robetše ga re bja robetše le ngwana mmangwana ka wela ka kamoreng yaka ka ntle nna ke robala ka ntle ka robala a robetše le ngwana mmangwanago le dula le yena ngwana wa mmangwanago ka mojarateng ne ba tlile ka moka o tlile moragong o ke magareme wa bona abuti ka mo magaenne go ne le moleko mongwe ba o bereka ka jwala basotho and then ge ba o berekile ka jwala basotho ge motho a sepela once a nwa jwala e triggera moleko o la mo mmeleng wa gage moleko la o a tsoga and then go o tsoga ka ntwa a ka selo le abuti ya ge fela o tlo lwa le ba bang gape ku ba nwa majwala gona wa bona bophelo ba mogala bo le ka se mohlokomele a ka se bolae motho ba tlo bolaya because ga a ka nwa o ria dilo tše e leng gore go sasa go tsoga go ne melato and then ge go tsoga go ne melato e meng ya yona go ba boima gore a iemele ka boyena kore mo go le bophelo bo bongwe motho wa bophela o kgona go bona gore motho o lebane le tronko goba o lebane le lehu goba o lebane le go bolaya motho ka lebaka la gore bagalabe ba babedi ba go ne le nto e sepelang mo go bona e ba lošang o ba lebelela ba kgona go lwa balwe go sa sa o ka no makala ba tsoga ba dula ba le ka moka ba le ba dira ona ka mogo ya ke lebaka la gore nako e nto la e fihlileng mo go bona e bereka mmereko yona ka nako e ba tlogelang ya ba tlogela and then ba šala ba swarelana mara ba go batšana ba re ona ka mogo right so ntwe ke moleko a se go no rata ka motho a kere ga motho a go kwatišitše o lwele le yena ebile a go gobaditše o ka mo kwatela le kgweditše pedi go iša go tše tharo o sa mmolediše mara ye go bontšha gore ile ka lebaka la mathata a leng gona ka mona gare ga motsone so re leboga ga kgotleletše ebile le go lela le gona so lapa le la gabo lena le rwele diphoofolo le rwele memoya ye e sa nyakegeng gore e be ka gare ga motse ene batho ba bohlale ba loi go kry-a ditaba tša ka gare ga lapa nako nngwe a ba sepele ba dingakeng ba kgona go dire ka mogae go be le lešata gore go be le ngwana o a hlokang sephiri a tsamaya bolela taba tša lapa la ka mogae ba ka ria monna ba kry-a monna a sene sephiri ka lapeng la gage tabe nngwe le nngwe ye e bolelwang ka mo yena wa itšea o e botša batho ba ka moka ba ka ria ngwana wa ka gae gore ge go fetša go riwa dilo tše di botse ka mo tše taba tšea di botse batho ba banna ba gešo monna o ne mosadi ge lena le boa majwaleng ka nako tša lena ge le mokokotela gore a tsoge a dieng le bolele le yena eng ye le palelang go ebola le yena ga a le soba gape le distepa monno le mosadi ya gage gape le ya mo distepa nto le diang e wrong ene monno ke a buta lena swantse le mohlompheng ge le kere ya robetše le swantse le no fihla o mollo mongwe a tsene ka kamoreng ya gage a kere ba mmetse tša go ja a je a robale ene warra monno a right Moremi wa mmona mara ya ke kgona mmono ra right a kere ba itia last born o tsore ge ba loi ba itia last born o tsore ba tswale tšibotse ba itia last born o re se ka ba le mosadi e phele ka go nwa jwala e phele ka go nyaka mašata o tsore motho wa go phela a nwele a fitlha a tsoša batho a sa nyaka ke motho a go sa ne motho wa mo nyakang ka gae ya bolla nnete Mr.
rene even le gona kwa madileng kwa ba tshwenya batho and go ke nna ke tlile mola ke to itišenyana ke lebele ke nwa coltran ke tlina setša ke tšhaba go se ba hlokomeza batho o mongwe o tlala ke pelo tlo go batho ke kgotse ke kgalema ke be ke sepele ke nanga se di kgone ke tsamaye ko roa a ba sale a ba stel no wa bona ba right weekend ya fihla ke sugile le nna pelo ka setšhedutše so ane ke a tsore Friday e fihla ke sugile no wa tseba probleme ke gore batho ba bangwe ba thaba ge ba bona banna ba ba gešo maphelo a bona so ba ba nyaka so o bona gone batho ba ba thabang ge ba bona banna ba maphelo a bona le so banna ba gešo go fetoga le ka fetoga ene ebile le ka ba batho ba le nyakang go ba bona batho ba ba le thomile go tlogagana gore maphelo a lena a tla sokola beso go ka lebelela ditšhomi tša lena di tswela pele mara lena le boela morago ba ikwešiša so nako nngwe pa o no gakantšha baloi wa reka e o e rekang ya gona wa tulela ka gae wa nwa e go fetša wa robala go sasa wa tsoga o ekwa melato wa batho ba bangwe wena wa kgona go tswela pele ka tšedimo ka matsogong ba le matsogo go bereka mara sa go buša bohloko go gore ba bereka boima mara tšhelete e ba e bereketseng a ba bone gore ya kae nke re boele morago gannyane mahu a batswadi ba lena ka moraga gore ba robale ile la nyaka go ya mohlomong go nyakišiša goba go kry-a motho e le gore o ile a tla ka gae a bereka jarata go lwa le sefifi sa leku mohlomongwe le go ba robatša a go leboga Mr. Kakapa nna kana ka le ko tswa ke ne mmeo ka tswa ka felo tsoko a fihla kwa ka nyakišiša a ke nyakišiša ke ge ba mpotša ka papaka ba mphebotše a robala ya le sesteraka last bone ba ba latela go le yena a robala ba mtšhomiša and wa kgwetša gore le rena ba re kgwetša gore santse gore re kgwetše pudi re kgone go hlapa kgwetša gore a ke ne maatla a gore ya ditšeo a gona motho a ka mbalansago a ka nthušago kosa re hlape zang ra hlapa mo le romo re mapiping ka moka re leso kosa gona motho a hlapilego mo goreng sentse batswadi ba tlhokofala ka moka go thoma ka sese ya ka go felela ka papa jale